Helicopter na ekum Omani Buama. Murtala Muhammad. Deputy National Security Coordinator. Ekum Samuel Sapo Miami Wafa. Ekum Abuaje. Ekum Soja 4. And nine so car home. May catch that one na. Emu Ram Bibium. Me Emu na hoda. Omani Buama ye naturally. Ada metro buku krum ha no. Buku so title ya kwasiakrasi. Enye democracy. Kwasiakrasi. Baba me book the title and I am working on it. Enche. I don't support crime. But say Abraham et we can throw. Eche Pharaoh says Sarah nyame yere, wabra na Sarah nyame yere. Edia strategic deception is allowed in life. Bible no ya bro for natural by. Abusia men kai Ghana for ye yaw na on the 6th August and our May yenya arogo sempa ma Ghana so mu eteye meche helicopter crash ya ekosi ye e ma wo koda bi be ye koda tuntum e de ma wo man Ghana enye gamanfo bebre e be kire wo madwene e de fa ho wo mo e kan ye se sunsumu nsem bi e na akoso enti e na ma helicopter no etehwe ye e wo ma e kire se e ye amanyofo ni bi moja bi a wo mo kope ye tumi bi na wo mo pe ensese bi e koso e ne ma asade no esi ye no so esi ye e no so e wo ho na ebusunya ene ntremu akoso ama empedifo a ye mampani etu wo mo se wo mo hwehwem na wo mo mfa ne enti asade no ekosi ye no emra no mo nyina aye adwuma awie ema na no ada wo mo de koto mampani ani ma mo kra kire se eye ewiemu sakra ye weather condition ene de sade no ebae na nipa ba ko a helicopter crash no bae no ba bonten ebe kire ne esi ye wa bra na hwehwemu kra enkoso no eye Captain Smart ebusunya se wo beka ya sabre no ene wo beka se eye anoma and let's say helicopter no ede hwe from na se ukoye hwehwemu a helicopter any place be bra ati ahwe nyina ya na eye enoma e na ekoso na ebusia wo mu ana ewo mu bi ene Omani Buama doctor ya no wo no ene ye defense minister edema wo man Ghana na no memreda e na wo mu eye na yi na ebusia say ene ye na se ekosi ye wo hwese ne na video yi etwegu a ensu a etoma emfama efa ye ene canopies nyina emuma so ediko wiem eno ana Captain Smart asan ababonten ena wo kire se na no helicopter na etehwe ye na busunya wo se enya no mabim na emom bibia koso enu nti na sade no esi ye na eye na wo mo ye ye ewo kufuridua ede ma doctor wo Omani Buama no eye no ne esi wo ye na se no a kire se helicopter na etehwe ye no enye kwa ebusunya eye too much eso eno regusa wo hwemese so be me subscribe button so ya no akai so de bell no ebe ka won sa no upload ni to mpe no first person ya won sa be dika ka me se wo be no Captain Smart aka nsem yepa so what was I said about me want to see a cocoa no metal abem metal there galam say ya tia say na cocoa metal abem entu to fofofo na de kira ya tum she gold a o matu e wo mem ha asesa de ko helicopter e kwa check galam say eteto fom gold na ye womo sesa de ba no helicopter na kofa gold ba de offer the same location on the one tier to from me makatch or da helicopter to from say me njin to da say the bibia e pepepe me di president ne sa helicopter crash no be sa hwehwem enye natural bibiom me catch no one helicopter na ekum Omani Buama. Murtala Muhammad. Deputy National Security Coordinator. Ekum Samuel Sapo Miami Wafa. Ekum Abuaje. Ekum Soja 4. And nine so car home. May catch that one na. Emu Ram Bibium. Opinion what between convince me. I am governor captain and I turned down. Captain I hey. Keep what you know, and I'll protect what I have. Me, I wouldn't have Omani Buama ye naturally. Hey, yeah, before. It's a year, maybe yet, you will chroma. Omani Buama ye, actually. Who said that for Manisi Fire? No. So we say, who's so far being a Busano? We just saw a prophet be a Wabia Busano. Who will see a Wabia Busano? And so the set to Kofodia, and then a park no some one and patatu to you. Aha, Ude Busahu.
mpanifo fe na chinchim hwe tete no ho se obi wu ne yede ne kwase ya yesi wachim na chese na nanom se mo sanfa ne mrafie na fia wa chinchim da tete ne yesie nipa ewo kurom yesie no wo kwayem nti yede wo kwa na se ade ekungu no yehunya na wasan na funu na asan na chi nti wo se adaka no so nkrofo na funu chinchim hey masa bibi wo wiase o efunu on kwa menamu da enu na ma tetefo no wo hwe akire ahwehwe ho no wo hu na msi o baby edie efunu be den na nkwa menam sa be na yebunu ene na ma kira wase etu so ya na wate se akanfo mpanifo ka se efunu be den na nkwa menam efunu be den na nkwa menam wo ga se efunu be ya sie nukwa me na nefo aso de bia me ka yedua no yensie no because baby I dey for asoko dey na ye kosi no ensuo toya chedi si adaka nim ekọ ogomu atakwa onu ani nuanom na busuafo kabo mo ogomu atakwa se obi aya ba amena wontie ma ye nsie efo aso ho ye sa de ba atachiman ebetu amena ye du ho na ensuo ato na amena no ye ensuo tacha ye sisa na ensuo ne ba ye sisa na ensuo ne ba na me ka chom se mundu amena na mame me na me gina ho ye dey for aso si atachinim ye kata so amena na ya bo watakwa no bisa won nipa do ewu wo twabo de dum na tum komisa won apre hu no bi akọ eje fa nso o mato no asama do na asama o mu di no almost 8 years ni o mu ndi wie na wo eba bon no o ma asase so bi mu efu no nko sa woni ma me catch on e ma wa asase so o ti ye careful mafia yet kroma broni bi ba kroma so fi UK ebade enkwada maya bede die some of us say pedophilia pedophile say you know they le asoso ene Ghana maya ketenketia won fie nso efie du ba ko nipa na wanyini wo mo ne die no 14 years no wo mo dae man kraman tafre sa ye mayase o wie ye no ya say you ka ban say yan fa na de mre no ene ye be fa no ene de ko sa ye mana wo ye ne sa papa no sa nkwada na o ye wo mo sa no say sa nkwada o mo he useless country being ruled by useless people wo ka ye say wa no ya udi atem unwade wo ka asam no ro kodu aya to bo ase sa nkwada na sa broni no be ye won sa no wo mo he we pray won wa say won life ewie ya tam na fikrum ha eni die kwa so ye de ko mafia ye de kodu yuka ye say now ye ex military officer nti ye woni no into their secret service or ye adwuma musomuso a ye tua de ka wanko jail onedam ho free Ghana from Mayana, Papa the say, we were brabono, some Mayan Namkruba, we were brabono, so I could say the same name. Rollins Kofa Japan Company, through JICA, Emma Jomama, that's another deputy communications minister. Woman Kacho, Womucha from Yamansa to Kumase Equine, Japanese Fona Becha Quine, Mefia, Modern Krama in the bay. E koma wo krom anti se wo ye oba na wo ne wo da no maka cho se pene ye makraman no on fawo mpacho asema me kemwa ada metro buku krom ha no buku so title ye kwase akrasi enye democracy nkwase akrasi baba me buku title and I am working on it enche Samaya na wa Japanese for the man kraman tap get back no frifosu ena ba ko fi swedro bro no be for mango ase me die che kware hwe no me ne kokoso hele kware hwe sa ba ya no me die che kware hwe no wo hwe dizi gula ham get no say on pene wo mo ye ne gira be se na ba no so ho den nti wo so no anu atu bro When you know what chain no ma fi o mo de abaya ne nine sense the sense from e de nine kosoro e bie na ham hwe diesel egu na ham
Pacho asoma me kan ebo a wo wo sa kwan so from Yamansa to Kumasi e kwan na Japan fo no be try and dey see here trouble yet from ha yey and China for court takrade say Ghana for no say wo ko break aya na wo late 5 minutes eti wo mo di chain so be a wabodam wo mo di chain gu wo nan. Hey, sometimes I wish I were the president. We are ho come out to you. Ghana ni first. But you come hano, you ento aba man nyansafo. You to aba ma kwase akrache fo. And there's a difference between kwase akrasi and kwase akrache. Kwase akrache ni obi odi democracy achi, ba woni nyansa. And you work kwase akrasi. Mechi omo obi ku no obeti ase. Abante di chain egu Ghana for makumako miensa nan mafia odo bo working table no ho mo da ho ma de chain adenti omo ko break omo be late apos for ko chain no China ni catch that one say patro na me refi say nipa dem. I was not able to release my dog, so I forgot to remember that I have changed human beings. When kwasa some kan me refi say be bie me kraman na anajo nti sanko bie ne kraman a na nko be kai say the chain atu nipa nan nti the kraman any Ghana for no the person o kira say wo ye pe so when bie ne kraman a ontumi bie Ghana ni or China ni refi a woni dey see here ye tamne ban kran and a Ghana buy tour ticket ba no ye na first class no free krum ha e ko China fe no to nchen ya Ghana ha no Norwegian e ba tema obani gu bokiti men kata ho me kan raw broni no ese wa kwadi gobe e ma ne yama kano na aduane no nya aduane papa ye tuko be di gobe fe yam anti di gobe na do gobe gari beans mini to me di gobe je di gobe shand of di gobe en kan for aduane papa pa eno no Rollins odigobe obi aso agobe di obetra Ghana ha Norwegian ebedi gobe o say ngrofoni di na ono su koto obi do esese ko mo ka kire se betimi afa ne yam wo mo anka nkire no wo mo anka nkire no temiyo wo mo anka nkire no eti wakwa akodi bi manafa ne yam no fa bucket no jar na igu we no hwe so gu ho wante no ma Ghana for so wonnom ni bi no hunsu afi na waso do ti trase brema next one na branches no way bi ni with the chemicals at home and see what am Sadi abadi mu come impurities no it will dissolve it better. Na de ne koda ase. So the allow what things we need na chemicals no substance na koda soro da from ho o se mo nsu ni o de cap sa no de amount no wanom o de cap sa o se branch ba ko wa mantem to no kukuru bucket de ma no se fetua na nom no way ni bi ne hunsu ye tra kom ha ye nom ye that time na ai Remonata no we din fie say that's a George no we din fie say never Remonata we din fie say that's a George din fie say I don't support crime but say Abraham it be twantro et Pharaoh say Sarah nya me yere wa bra na Sarah nya me yere edia strategic deception is allowed in life. Bible no ya bro for natural by
enti Ghana for say ye misa Captain Smart say wojina ta na say wojina hen if say asemi si ye one na odi bika bai na be kire say eya no ma e na ate ade na hwenti we no Ghana for mo fa nkohwe sunsumsem ene ade afi wasan atwa ho aba e be kire say insuo na fa ye nti no ye sign e ma e kire say bibi e course say bibi course de a Ghana for say ye misa Captain Smart say eye de en e na e course busua message say also obi adwen kire e wo comment section ho woni Captain Smart e ya adwene say helicopter crash na esi ye bibi wo ana say eye mere accident bi na esi ye keke all the social media handles no so too much gh wo subscribe like no wa share na afofo so emi bi ahwe dark gold enemy di macrown